Soy fo manuel ne fo e solua Samoa ai o le whapoponga le nei o tala i o VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV mai a pia. E tolu vai asu leo lo toe no fo ia lo leo no fo le tu malo sa fata tasil palmene o Samoa. Ina ua wha mautu mai e le fiongal kumsina o le ofisa palota tu ia felolo to le fo John Stanley le so ono le masina fo Februari o le palota la ititia le tu malo. O le aso whaleile, e kakalai ka ko nomination, ka pungi e ai aso whaleile. Ia, o no kulele si vai aso fou, vai aso lea. Ia, o le aso ngafua, o le aso iwa, e kakalai lava noa mo sui kawa hui, e lui le sui kawa. Ka pungi fo i ai le aso ngafua. Ia, le aso muli muli koe wha ui e kua se... sui tauwa, ia o le aso tofi, le aso lufu lua. Ia, mawhanga solo e ale o ngalue ngalo fisa. Le aso whaleile, le aso lufu kolu. Ia e whailo kua ia kako whale pāloka uma. I mo kako wha mui a sa whaka mua. Ia ang whakimo lolo ia o ngalo fisa, kulanga whapenga vai aso ngakua. Ia, o le kako pre-polling. Ia o le aso lulu. I le aso wha o Februari. Ia a le aso waleile loa. I le aso ono o Februari. Ia o le kako for polling day. Ia o nga whailolo official count i le aso tōna, i le aso fitu. Ia. A le vai aso fōu o ngakua. I le aso iwa e whafo i ropolo inga i le amaro le maro. O le tu malo leo sa fata tasi u wha leo ngā el wham sinonga o palota lona whai pule tamaita ina filifile le tu malo. Le fio ngā seve te i fui maono. Talu le wha amalia ino tu la fono whai ngā palota e wha sa aion wha atosina e se suita u vātanga ta palota. Pei ta ina moli tu e le tasi suita u vāo le tu malo. Sa whai pule taluai le whai pule filifilia i le wha amasinonga. Matu wa ai le wha atosina ai mulmuliane wha amao ni ai le wha amsinonga mana ia fo i wha atosina ina ua tali atu iai seve peitai. Na wha amao ni a umala wha atosina malea iai seisio ila ua e anga waa o na toe tau wā mai le palo talai titi. Ai ua wha amao ni a mai e le tasi se mataita ma ita i o le tu malo o lo o tā pena mai mo le palo talai titi wha apea fo i matai ali. E na le lua vaenga wha upwhai leo lo alo i al palmene le taiminei, le FAS ma le HRPP, ai o mai i le so, e le to atasi fo i se sui o lo foli mai e tau vai lalo le FAS. O le so no Februari, le palo tala ititi e safa tatasi, ma mawai lava, le whai unga i le aso e so oi, i le umane o le whaitau ngalo ia. O le filo ai matamaiti lalo i folsfluono tau sanga e mawane leo ia la tau sa ilinga wha apitoa mo fuala au wha saina. E leo tu ua ile whaia o le tu la fono e ala i molianga wha sanga ia i la tau. E to lua tamaiti ta isu lima tau sanga le na mawane leo ia la tau was whainga. E au fi ai malaisi le na mawa le was whainga ile whai ungo le vaya so talu ai mai savai peitai. O le ale avea le la iti mamafu anga e ese ai fo i so la molianga. Saunol komisina mo le taiminei o le mtanga luenga o leo mfalpuipui. Le sunga le ato Samuelu afamasanga. E whaia lava mo lianga e pei o na whaia i tangata maa tutua, fua foi i leonga onga o le afianga i soli tu la fono. E le ngata o tamaiti, ai o tamaa itai, o lo au mai whaatasia i lava e pei o le toatolu lea na maua whaatasia ne mali i e toaiva mai sa la whai. Se fulu lima i le lima sifulu tau sanga le maa tutua. Ai o tamaiti la iti, na sauno foi afamasanga, e le tatau na whaalawi loa o la ata, vanga na aile vaenga mātu atu. O le sasi na urua i whaasala waile ata o le tamaititi mua. Talu le lape i tūlanga tau so ta inga i le vāo ia, ma le au whai ngāruenga. Peitai, o le whaawa wai o na whaalawi loa fo linga manu o le au mōlia, o stasi le vaenga o lato polkalame o whaasolo ai nei, o le say no to drugs. Ele o whanau uma lea e la umai ili Campus of Hope i tōna i mato e i loa whaitau tusi, ma tusi lona i alawa ingoa. Ele ai, mai o leisi lepsos o ani tele mō lātou i le taimi o lo tū uai a onga, o le a o i ai o le whaitau tusi. Ma whaitau i ai le tusi e whaalongolongo, e pe ona whaia e i lātou o ngafa ma le vainga o whanau, i aso le vai aso.
O tusi whaaperetania ua whaaliliu le wha Samoa, mō lātou. Ma mōli mawina le tau whailolongo a o whaamatala ma wā ili winga lasi o upu i se tusi i le tātou ngangana, peitai. O le tau awa o ina o le whaitau mō le vaenga e le i ato atoa, ua whesosoani ai le vasenga talavou o nonofo ai le lotoa. E whaatumu ai leisi taimi o le aso malawai ese mai i a lātou lotu whaawau o whai ai le lima i le tai au tolu le awauli ma le lima i le afiafi ma tā alonga ai o mafutanga. Sau noalo lātou taitai e whesosoani teleleanga i whanua i totono le lotoa mo soifua tuputupu a eo whanau nei. Ai o lo lātou fo ilu manai i ai loa ma si la fia le alofa o le atua ia i lātou e mana tua ma avea o se whaoso i le taimi e toe fo ia i ainga. Mai le silia le lima se fulu whanau o tausia i le lotoa. Mai le taimi o lo o iai whaatasi ma whanau o le toe fio o le vaenga o tu ai lava o lātou ainga ma whanau o lo o whaatalitali sa taunu unga o lātou mta upu whaaltu la fono. Ai o le aoina o le whaitau tusi le isi le vaenga tā ua o polame o asa umalava le whanau. Ai mai so le taimi le nei o lo o whaatalitali ai le a ewa onga. Ua taula i aile wa aia leo le whale pui tangata na tau fiatu i taimi o aso malolo. E au fiai ma le au mōlia i fuala au whaasaina ma tautia. Tālue le o iai so lātou popole ngai pango tā o tuli whaasalanga. Peo na mōli mau le komisina o le taimi nei le sunga le i atau a Samuel ua whamasanga. Vanga nā i le whaopoponga le na la ua mōli anga so o tanga i fuala au whaasa. O le silia i le lima. Yo ke robo o le lima sefulu na kouka fia kalunga mai te sema. Ai la foi sa so ka i ma ka pui la foi sa sia ngafi o la lava ka ko fale. La ua fa popo fo i si o kiu ke mo sanga le mo fa pui. O ngo skemi mo le ua ba ko sia fa i fa pe. I mo rianga ia ka fa la fa sainga. I le kuranga la sanga le mo la lava fale. E ili si fale la Leilua ia ko lua fale kele la ka fiega kama. La ua ia ile fufuanga ge e Leilua ili si fale. Pakari kale fa msingonga. Ar kulanga ile ofi. Man mfainga pa ai ona e. Lava me kokingo la ia. So kia sa pa ngale ngai e tawa le toi fa popo tu le lima sfuru montu. La le tu enga lava la e fia pang tan le tas. Tu sai elo ia se isu i paungta i lantou whaamaungia. Pauari isu fōre iai. Wa increase i lunga e a le ngumela o kākou e kaufia. So o le operation la lai alo lai focus ai kaufia. E se an mei kaufia e se mei paungkau convict. Elo ia la se isu ia i paungka kong se lau mongkupu. I la kou ngā luenga whakingo ia se uma. Pauri mea fōle o whai aku inga ua alu lunga ngumela kaufia separate mai paungka. O ngā kongura lai whaira president whapikor kemi ngā maka ngafi. So tolu se lau montuku plus le lima sfuru montuku le nā matu. E yei nisi tau fia wala na tele a tau fia na lau unta le tupu ia o sfainga ia. Ia, e iskau fia e se kua ile la vei o sfainga. Ai peo whea kulai lava whale. Ai fo isa ngā le mu. Ai lava lau whainga luenga. Pe ki kou se funga ka whainga luenga le au. Lua sfuru monku whainga le pō. O le fo e ngā lue koi mako iei. Ai o mea umanga sa kaunasida o halu mea ia. Inga ia mau kingo. Alu os fa inga nganga luenga leo fa pui. Ara sango le mu fo me le ngufo. Inga ia ko kupu mali me le sa ku mo. Ke mira ge e lo ia se po le nganga luenga ni me ka sango le mu. Me ro ka fia ila ko. Pena fo i mea ai. Mea ai la lava mea ai. Kolu ai ngale aso. Kai au uli ma le fiafi. Ia, ke roa le se si. E tolu vai aso leo le afa atalitali ele au tau fia mo le taimi e te tala ai ngā ruenga. Al whaamsinonga i mule nu e wala wa e la tum ta upu. Le tautua le nalo Samoa Entertainment TV mai a pia mana tala i o VAIFANUA nei fo e solua pa o poponga le taimi lewa le nei la soa tai au. E manuia tolu manga toi o le nei fo e fiafa.